Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanang iti trabaho ka na ka. Insagana mo namin nga usarak. Siyempre, Dad. Adami na nitibag mo. Diyay lamang ibagkatan nitibag mo. Kasta ti kayat ko kahit. Uray may sa ti anak ko. Nukasken ka, ti kalaengken kagaget na, chiray. Isagana namin na masapsapul ka, ay nawaw. Siyempre, Daddy. Kayat kayo nga rod. Indak nga ro agtrabaho na? Tay kwartak nga rod din na, Dad. Ha? Awan pagpasahik ama pa niya pagadalan. Awan kwartamon? Awan, Dad. Manumat lang nga dyan tadyo akwartak. Ado pa'y ti binayadak ija pagadalan. Naibusan, Nakakasi kami. Napobre ka launay nga anak ko. Di nakla tultuladin nga ado ti kwartana. No, ado ti kwartayo, nayunan yung arutit itadyo kanyak, Dad. Ay, nayunak to. Saan pa nga ita? Amok ang awan mat kwartayo. Ah. Iso nga ibagayo asan pa'y nga ita. Kwa, nagado dita. Jak beday gaman. Ado a kwarta nga agpaiso. Ngam kwarta mat ti sabali a tao. Saan yung mata kwarta, Dad? Ure kita to. Kwartak to amin nga kakaiwara dita. Bumaknangak to anak ko. Nga ta, Dad? Saan nga ta ako maro ti rigat yo? Ay, pupuutom ti bagak. Adun to ti kwartak. Bumaknangak to. Ay nawaw. Manang, imbag ta nasabat ka. Apay ka di. Ada ka di ibagam. Kita-kita ang anak mo. Nakita balog kahit. Sapay ada lalaki akadwana. Inton kwan agsikog adi na oras. Mangibabain. Ade, nagpakada ti anak ko. Ada ka no project da iti pagadalan. Isu tinapanan na. Oh, project nga ta tinapanan na? Siguro Kan saan mat siguro nga agbalbalog. Tanaga tumat dagiti grado na iti pagadalan. No nababa, iso agata pa. Saan mat? Ay, basta bantayan nyo tamang ibabain. Di nalatultuladan ti anak ko sa rumumwar. At dalay ti balay may. Imbag ta nasabat ka dito'y tiyandaan ipag. Saan ka di arumrumwar ni Cherry nga anak yo? Rumrumwar no mapan iti pagadalan. Iti malam, mapan iti part-time at trabaho na. At ang amin nangalakan ko na akas crew iti may sa fast food chain. Imbag man ta naala akas crew kat agad-adal pay laeng. Amok namin ti akin kukwa. Sigod aka adalak. Nagpatulong ak nga alaan da ko man ni Cherry, tayo supaya pag-allowance na. Imbag tada part-time job na gayam. Iso naragsakan matikabsat mo ani Tom. Tagtrabaho, apa man amalpas iti klase na. Agawit tumaten iti agsip nga. Saan ka unay ngagsasaumay papaniti ka anakam? Madlaw anasayar ti kabsat mo ay nawaw. Anyo ko matipakasairan na katpudnumay. Kanayon ko makita ti anak na makikuykuyog kadagiti kaadalan ng agbalbalog. Ngam nasingpet mat dya anak na, nanakamat nga ubing. Nasingpet day jay kagawan amuna at trabaho. Jay lagpaspasyar ter aramidin na. Ay nawaw. Aha. Saan mo unay alabsan ti agsasao? Tadi mo matammo ti mapasamak iti masungad. Di mo ammo adag iti nalabas ti panagsasauna isunto ti manglamot matlaang iti sauna. Oho, pagsasaula day ta.
Basta ni Charity kasing patan. Amo nakatulungan kani sakit. Day tamanan ti may sa akam malim. Kasla ni Cherry lang ti anak mo. Uray dengdenggan dagiti daddo mga anak mo. Ni Cherry latan ti makitkitam. Madiday ta. Ay dinak isurot ti aramidak sika. Nalaingak maipapan ka dagita abambanag. Oh, Saan mo ka di nga amo nga dagiti agin lalaing. Isupay ti adu ti kamalina. Ta saan da nga minakayat ti paisuro. day tamanan ti kong kunak. Amok ter aramidak kuna lang arudan day. Siyak ti immalaan ni Cherry iti kinalaing ken kinagagad. Agsip nga tan. Umay kanta itulod kay Jibalaya. Ay saan ang mga nuagungat ni daddy. Jack kayat ngay kaniti pagsakitan tinakam na. Siyak ngamin ti kayat ni daddy. Di mo kadi kayat ayam amunak, mate. Saan pa'y nga ita, tagad-adal tapay. Basta, ilimad tapay ti relasyon ta. May mayat ano maamuhan kan ti relasyon ta. Saan pa'y nga rod nga ita? Madanon to day ta panawan. Kaanon to? Inton dakkel ti tiyan mo? Day tapay ti parikot ko. Sikan tumat ngamin. Ay, di na pa basulan ha. Tauray si kakit, kaya't mo tinaramid ta. Apay, pinilit kaya. Dakkel ang parikot ko day to eh. Kasanok nga ta nga iliman. Kasano na dumakkel nga agpaiso ti tiyan ko. Umay kanto man ni Jabalay. Yam-am mo nga minti anak ko ti boyfriend nakat. Umay da kano inton malam. Dahita kat ibagbagak. Oh, mamati kan iti ibagbagak asabalin ti aramidin ti anak mo. Saan ka di anasaysaya at jawan ilimlimad na. Kasungsungbat na kano iti kaayan-ayat na. Isu nga iyam-am mo na. Nagubing da pay lang, adan kaayan ayat da. Di mo ngamin amo bantayan ti anak mo. Ay, anya pa'y nga inukas ta. Makumi-kumakmat ngamin iti kinaado at trabahok. Ang bumbat nga awanan day di asawag. No sa anak nga agkuti, ay kasano kamin nga agina. Gaputa makumikum kan, nabaybayan, tigatel ti anak mo. Ay, pagyamanak lang na. Tanapudno ti anak ko. Ngam ti agsikog di tawalwalang. Ay, no siyak di agsikog ti anak na iti walwalang. Ha! Ulod nga erwar iti balay ko Pag timug, ida iti lalaki anang sikugken ko na. Itagbat mo iti bato timbagak. Awan maaramidak, tarik na damat dayta. Adamat tinken kwa na ano dumngag iti balakad. Ngam no saan, ay anyagay nga rod. Ay, no siyak ti di dadenggan ay jak amo ti maramid ka. Di dakpat padasan. Siyak pa'y lang ti ama. Anak kulay da. Ay, nawaw. Imbagpayken ka, no kasta. Amok ter aramidak. Siyak pa'y. Nalaing ang iti amin na banag. Tandaan naman dayta. Jaket inaramit ti kasinsin mo. Ada kanumot inyawid na akayan ayat na ijibalay da. Inyam amuna ka no. Imubingan. Ada din kaayan ayat na. Kasla maawanan iti lalaki. Ada ka din kayan ayat ti kasinsin ko, Dad? Ada nga rod ka no. Diyak kaya tatoladam Agturpos ka pa'y nga umuna. Awan lat amok anasayat a pagbanagam no nasapa kang agpasikog. Mawatam When, Dad? Kasano da ito yan? Anya ka ti aramidak. Oy, Chiri. Apay napaulimak ka. Ay, kwa, Dad. Malagip ko nga minti kasinsin ko. Makiasawa ka din, Dad? Diyan mo. Kasla maawanan mo ti lalaki. Aggaganat ang makiayan-ayat. Oh, suron ko. Ay, nawaw. Nakarumat ti panagsasaom. Ang mga numasaktan mati kabsat kan ti kaanak kami ti daytang aramidam. Awan bibiyang ko. Diyak ngamin kaya ti maibabain. Tuladan da kumati kinasing pati anak ko
Saan ka na di makin inaram teraramidin ta? Wahoo! Wen angam agad adal matlat ti ka anakam. Saan mo ta si Mardang iti panagadal na? Wen, ngam ka na yun nga kuy-kuyog iti boyfriend na. Inton kuan nagsikog adi na oras. Oh, Saan nga amin ang makikuy-kuyog kat agsikog? ay na, di mo ipilit. Awan papanan na. Kuyog-kuyog, pakalaan ti sikog kunada nga rab. Saan nga amin lakay? Saan ko manarugit ta panunot mo? Nay, ay nawaw, apa yan narugit mait? No ka na yun dangag kuyog. Patsyam, adi dagkinniben. Oh, inton kuan, saan laki ben? Inton kuan, kwa, saan ko nabalik sa'yo? Just kiki di dayta. Anyang tati aramiden, tatapno saan na dumakal ti tiyan ko. Awan matiamak. Ibagatang aminin ka dagiti dadakkel mo hatap no malpas ti parikot ta. Saan ang mabalin? Diyak kaya't ngagpungtot ni daddy. Ang mga no paisun na timbangan na nga uludan na nga irwar ti anak na ngagsikog. Ang mga no karatyan na kapay. Ah? Karatista ka diti, ma'am? Wan, Bobby. Black belter day jay. Ah? May salang adanog na kan ka. Ang mga numawanan kan iti puot. Napigsa ni daddy. Ay sus, delikado nga ron no kasta. Sapay lupitay ka na kutungak. Ang mga no, ay sus, ang mga no maipurwakak. Day tangarot ti pagdandanagak ang mapasamak. Sapay no agungat ni daddy kat dumanog la adagos. Ha? Ay sus, mabuti nga kasumango ka ni dadin. Mapan kami kano kada dadi, ija Bisayas. Tada importante nga si kasun mi. Panawan na ka din. Apay no saan ka na sumurot? Di kagda nagtagsubliak. Kaano ka ngay nga agsubli? Ay kwa, umawag ak tulutan. Sa anak nga agbayag. Tung paalak lang tibilin ni daddy. Karim kanayon nak nga awagan. Diyak lakit di makaturog no di nak awagan. Promise, di kagdanag. Kaano nga iti papanaw yo? Inton bigat matlaan. Umay ka no dumaanon ti dadakkel ti kaayan ayat ti kaanakam. Umay kan to kumaa. May saka amakitungtong kadag iti dadakkel ti kaayan ayat na. Dahita kat ti kunak. Ubing pay lang makiasawan. No di ka gatil at talaga. Di na tultulada ni Cherry anasing pay. Ngay malakanyak. Alan umay ka di makitungtong. Umayak, tapagungtak dyanak mo. Ay, una yun. Di pa'y nakaturpos makiasawan. Ladingitak tinapasama ka ading ko. Imbagla ti agkasardan na. Tidakas kat no agsiko ka di da pa'y nagkasar. Tapisak to pa'y no siya. Mangibabay ti kasta klase ti anak. Jack laki di kahit ngagpakita kanyak ti kasta. Tamangan no Jack makapagtepel ka mautang ko tibiyag na. Ay nawaw. Awanan ti mabalinan no adaditan. Anusan tasaanan amay babawi. Ada ka di marikrik nam anak. Kasla umres ka kan awan gaganay gayam. Ha? Ay, awan mat mami. Ang kanayo na klaro rusukan. Ay, mabit lang mami. Mapana ki dyan lababo. Anya ka din ti mapaspasamak iti anak ko. Amangan nupod no ti atap ko. Madanagan iti anak ta. At dan atap ko kankwana. Kanya ti atap mo. Kasla, imposible ti atap ko. Iti makikita kankwana. At nga agatapak. Ipan mo iti doktor. In kay pakita.
Ang mga da sa gubanit na. Talaga nga aramidak dayta. Kasaok ti anak ta. Napananaya, takasaok. Rimor itay. Nalabit ana pa nag-eskwela. Apay ajak matan makontak ni Bobby. Nagsukat nga ta iti number na. Ay nawaw. Oh. Apay ka di akasla ada kasurun mo. Apay akas ta ti rupam. Sana may ladawan. Jak nga minan makontak ni Bobby, mami. Sino day ta, Bobby? Apay kumanusan mo ang makontak? Sana mabalin nga ilang mga anak ni Bobby. Sino nga rod day ta, Bobby? Mami, ni Bobby ti ama ti si Kuko. Anya, kaya't mo asawan. Pudno ti atap ko nga aginaw ka. Lading itag, mami. Pagkawanindag ko, ma. Puno ka di tinanggag ko. Ulit man, Jerry. Puno ka di. Sorry, Daddy. Pagkawanindag ko, ma. Oh, Natidak mapagawanan. Aramidan yung tikay-kayat yung aramidan kanyak. Uray patayan dakon. Awatak tidusak, Daddy. oy, panpanakil ka. Amay sana singpit nga anak. Amay sana nakman. Ita, noy, bayan nak iti pa kay babay nak. Marunaw ak itibain anak ko. Ay nawaw! Maditi nakaro asa usao, taditay ammo ti mapasamak to. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.